Ngaphila mfowethu kunjani? Right. Ngiright mfowethu. Ubani lensizwa utshela ababukela Market TV? Igama lami engitume ngalo Badumile abalaziyo nginathi. Unathi Badumile. Mfowethu nawe ngiyacabanga ukuthi manje njoba igama lakho lithi Badumile usudumile njengamanje ngina nje insizwa uGatsheni nxa ama hit kaGatsheni buka abantu mfowethu bamthokozela kanjani uGatsheni njengamanje sebeshutha nanana abantu bakhombisa ukuthi banithanda ngesimo nje sokuthi uGatsheni mfowethu khipha ama hit uzizwa njani ngalokho? Kungangijabulisa kakhulu lokho mfowethu futhi kusinika nokuthi nathi sikhuthale into esiyenzayo sibonakala ukuthi siyayazi into esiyenzayo so nje kuyasijabulisa kakhulu ukubona abantu benza ngale ndlela enza ngano Gatsheni futhi siyabonga kakhulu ukuthi ebe yile ndlela yiyo ukuthi eshaya ama-hit unyaka nonyaka abantu beqhubeke besithanda nali mfowethu iquantum mfowethu asimbongele mfowethu noma kanjani ke uGatsheni ngokuwina mfowethu iquantum lakho uzizwa njani wena ngokuthi uGatsheni wena uquantum senizogibela iquantum nje kuyasijabulisa kakhulu sibonge isupport kubantu abasipha yona inkulu kakhulu siyabonga kakhulu isupport inkulu into abayenza kithi beqhubeka benze nakwabanye sibonga ukuthi besivotele kuquantum sawina kahle nje futhi kwangaba bikho umsindo abantu vele bebekulinde ethi izowina thina siyabonga kakhulu kubani danki sizwa kithi asikudedela uhambe engaze konakala kakhulu ngoba phela namba nabantu banifuna lokho benimpotoza bakithi ngiyathemba ukuthi nentombi senizoyithola kalula manje hayi asazi ke lapho mfowethu kodwa nje khona siyabonga kakhulu mfowethu sibonge nakini mfowethu danki uphila insizwa kithi yabo